Okay, welcome to Medium Wave 1035 podcast. What a beautiful day. We thank you for making time and being part of this. We broadcasting live from Lavero in Limpopo. You know, we are so much obsessed with Limpopo. Born for changes. What can you say? Mpumalanga, what's up? How are you doing today? We're talking with masters and professors, people who are doing impact in the society. We can't forget Northwest. Rustenburg, Klerksdorp, Matlosana, Potchefstroom. How are you doing today? My hometown, Tlhabane, how are you today? Thank you very much. Welcome to Medium Wave 1035 podcast. My name is Master G. Namusindina Bonchauba, Sam of Vanjere Funerals. Ardofa Zwinji hapana musinangoriteria barofuna bathu Sam Nchauba. Bonchauba bovwani. Ayo woman. Bovwa jobdi. Fresh. Mwana mu nandhala man yonyago divore Sam Nchauba ndinyi. Nasi umuwana. Yeah, ufuthi ofuna bathu Sam Nchauba. Ndiyo no yumuthanga uyu. Bonchauba, switakadzanga manda topfanga nga muthu ene muna khobudza uri unyi ubva gai. Ra khombela ba ri tshwere switukutuku uri bone bubvo havo ba bva ngapi. Awani ndifane pa Njelele. Ba muthu wa Njelele. Ndi muthu wa Njelele ndo tumbuka Dzimauli yange. Harambuda Chiwanga Matembe. Ba vudiswa ngani ngeno Njelele bo khatsimu. Ngeno yeno diva makhulu. Oh, okay. Mubeba mme. Yeah. Njelele ndiye makhulu mubeba mme. So vachidya vachidodala vavonora ndiyavuya. Ungari ndio nononga shume yaone. Of course, yes. Ungari otanda buwanyana. Botomo shuma gai thamsisa thoma mbanga mshumo riambe nga xikolo bochithoma gai xikolo cha Bonchauba. Nade jena straight angiya side ya musakwa Ramabula. Obakhomele ngangi. Yeah. Ndienda thoma primary ya Mfongodi. Yeah. Nda zobudi ndo thoma jena angi chabadina na chanthobela Dzimauli. Yeah. Babototuwa baya ngange straight. Ndavandika wani nda jena Mfongodi. Baba songoto yakulina kuti wasedza shango la Dzimauli zobudi tonga lekha goba kana lekha mulambo atingase mulambo luka rutsinga lwa Njelele vange lutorathela bo chabalobedi wana mbo fukela sedi kezula. Audivo petuti. Yeah. Ndikotakalela uri namusi uchidibva Dzimauli Njelele skule ni na mashaka ndingange athaba. So uwaluwa habo Dzimauli ba Njelele ba dijena skolo ndi apulupela ba diva mthanga ati divu ri ndi thome ngo vhutsori bo vachidivana na mumbulo wa business ubvana kae na kale. Leswa vudi ndo ndi chikwaluwa ri chikwa chikoloni. Yeah. Ndo vandichirengisa hange chikoro chindichita zorengisa dzi backfish. Vaka form 1 ndichirengisa na matichere. Ndruto vaka form 1 usika ka form 4. Nchauba he aingobiva. Zezileza zichi back one zina flour. Yeah. Yeah. So mazaroro biwa that deep wa that. Bana vachikoro vanjiri botusare yangore. Yeah. Ayani mukeguru avachi ita zorengisa. Yes. Zvinoi ndienda thoma one anepo. Na uri chibva zitripi dzachikoro nenda ndichilimi ndinga uri chikurotisa na madededzi zi backfish kavara ndivarore horo ndina kavathu vane voita izvo zvino vone vozviita iyi ndivavidza dzingwazi nangori ngachishangana ngwazi ndi tova champion bukoma. You did well. This is a horn for you. Atisokutambira muthu hei porompitani nditambira vathu vane vaita dzichanduko kha vutshilo Bonchauba. Vorengisa vojena xikolo vakhola zwavhuḓi nangori va xikono ḓi unda vone vane va tshi ita zwithu zwavhuḓi. Vaswa va namusi a va na uyo muya vo lindela u fhiwa no fhiwa dzi stipends. But anyway ndi shango la namusi Sam Nchauba khoyu dzula Njelele vojena high school gai Ramabulana secondary school. Ramabulana secondary school. Of course vadededzi vamwe va few vakati va diva. Ndikasi yangu principal avanga vo Dr. Ramalivana. Yeah. Odokotela nga chabukoma. Ndi na vadededzi vanji. Yes. Wamba ndikasi vapedze. Yeah. Odipa bad. Ngamanda vari kutofunzwa ngava baby
Yeah, they were caring. Yeah, your family. Yeah. We are broadcasting live from Lavero. Basango mangala portion neri ifuna bathu petu ne abana bathu. Utofuna bathu nchauba ende une era dzura hone. Zviato babudzori ari konya go the isolator ra petu sina bathu. That's right. Wamba ngasemu nchauba yi. Wamba na muthu ane awanela bathu. That is why basidzana business yawe Angel Funerals the business ine yashumela bathu nga ndere akama dzawo. Rodzura Lavero ndi tsini na hapa mabazini ya mulaudzi dzinjerere tsina dzana ndi zwavhuḓi. So sitakadzanga mande so diva uri muthu ane wamutevera ubva gai buyo hawe ndi bufhio and all that. Vhathu vanji vakholila uri ndi vhudzise vhone uri bono ḽavho ḽa Njelele Funerals ḽo thoma nge vhone vha thoma u shuma gai na ngori zwitonga a zwo ngo thoma Njelele zwo thoma huṅwe fhethu. Zwavhuḓi nṋe ndo ro pasa grade 12. Yeah. Nda zwivhona uri ungari mafhungo ḓi shuma anga bva phanḓa. Yeah. Mara fhedzi zwa tea u kombetshedza uri ndi thome nga uyo u shuma Kha muṅwe ha ndo shuma phalani ya Rabali Funeral. Vho shuma Rabali Funerals? Rabali Funeral ndo shuma 10 years. 10 years. Ndo litsha ndi tshi khou celebrate 10 years. But hai ndi khou litsha zwino. Yeah. Zwe zwa tou mangadza na nṋe ndo thoma u shuma Mutsharani ndi tshi hwala vhafu ndi si thu vhona mufu. Ndo thoma u vhona mufu nga ḓuvha ḽa musi ndi khou muhwala hafhaḽa sibadela tsha Siloam. Why vha tshi ri vho thoma u shuma Mutsharani vha shuma u hwala vhafu mara vha sa? Ndo vha nga nḓila nda aluwa ngayo ndo vha ndo lavhelela challenge kana ndo tshi khou ḓiimisela u fesana na khaedu iṅwe na iṅwe kana u challenge tshiṅwe na tshiṅwe vhutshiloni tshine tshi nga ita uri vhutshilo hanga vhu vhe khwine. Yeah, wo vhona mushumo vho thoma? Zwavhuḓi nṋe ro pasa 10 nda ṱuwa nda shuma 6 months hani June ndi security. Makhuwani. And khou vhona hani June na mikhukhu minzhi nga maanḓa khela. Zwinga ndo aluwa ndo ṱalifha ngori yo ri ndi tshi pasa 10 ndo vha na driver's license. Then hangei ni security ni nda zwivhona uri hayi a si zwine nda khou ṱoḓisa zwone. Nda resigna. Mara vho guda zwiṅwe zwithu kha vhutshilo? Ndo guda zwiṅwe zwithu kha vhutshilo ndi tshi vhuya u tou vhuya fhedzi nda vha ndi tshi khou wana mushumo wo hwala vhafu afha Mutsharani wa Rabali. Mara 10 years yo ri tshi fhela nda vha ndi tshi khou thoma mutshara wanga nda uri na dzina upfhi Makhado Funeral. Mashudu mavhi ndo ita ndi na partnera mara hoyi yo vha i tshi tou vha nḓila ya uri ndi kone u phuletshedza vha ye kha zwiṅwe. Ngauri arali zwo songo ralo wo nga si vhe discipline enough ndi vhutshilo. Then ndi vhutshilo 5 years ndi kha Makhado Funeral tshifhinga tsha swika nga 2006 nda ndi tshi khou vula Njelele Funeral. Ndi hafha hune vhathu vha kona u wana tshumelo ine vha i funa vha fhulufheswa zwithu zwa konadzea hu si na u dzula na muṅwe wa thoma na tendelana. Vho Chauba ḓuvha ḽi vha thoma u fara mufu vha vha songo tshuwa provided vha vha tshi zwi ḓivha uri stigma tshine ra vha natsho kha community ro vha ro vhudzeswa nga tshipuku ro vha ro vhudzeswa nga zwithu zwinzhi. Ndi Master J ndi vhudze musi tshifhinga tsha murauni hezwi ro namela bisi ri tshi khou fhira Siloam hafhaḽa hu na muṅwe mutshara hafhaḽa. Ndi khou vhona u thomani wo vha u tshi ri u tshi khou fhira u vhona mabogisi o imana nga luvhondo so o tembisiwa. Hezwi ndi tshi swika yani straight hezwi ndo eḓela vhusiku ndi tshi mbo hopa lune nda tou khurumela ndi tshi khou a humbula mara vhutshiloni ho swika tshifhinga tshe nda tea u feisana na reality ya vhukuma. Nṋe ndo tou thoma nga u fara tshitumbu ndi sithu tshi vhona ndo swika he nda frame uri tshitumbu tshi nga vha tsho dzula nga nḓilaḓe. Vho tshi designer nga muhumbulo wavho. Na ngoho nda khou livhuwa mudzimu ndi vhe muthu o khwaṱhaho vha humbule nga 1992 musi ndi tshi thoma u shuma Mutsharani wa Rabali hovho tshifhinga tshiḽa tsha dzi taxi violence hangei ni vho Thembisa ningei vho Jamestown dza dzi khou vhuya nga maanḓa vhathu vha tshi khou vhulayana nga dzipolotiki na ngoho ndo vha muthu we vha association vha vha khou nthumisa u hwala vhathu vha vho vhulayana. Ndo feisana na zwithu zwino havha vho no khou thoma zwino a vho ngo zwi wana. Havha vha tshi kona u ya tshikhuwani vha ḓi tou vhuya na ṱhoho ya muthu fhedzi kana vha vhuya na tshanḓa. So zwa zwi tshi pfisa vhuṱungu and nga hetsho tshifhinga vha humbule ndo vha ndi tshi tou vha na only 22 years ya miṅwaha. Vho Chauba ri sa shoni kana u tata vhone university a vho ngo ya. Nati wa university
vone vho bva kha matric vha ya mushumoni. Nda mushumoni ndi mushumoni hanefha Larabali ndavha ndi tshi khou ṅwala dza ITO, Institute of Traffic Officer, ndi khou ṅwala dza nga Lyceum. Ba nyagwa le traffic. Zwa qualification ndi kandi tshi zwi ṱoḓa. Na nasi ndo ngo ḓi namela to ita qualification kha sia la vhafu. Yes. Mufu wa umisiwa fhano, mufu wa embalming. Mufu u to vhuedzedzia u kwashekana o fhelela. O sina adzimbungu kha ri to ralo, hayi vha nga si dzi vhone vha ḓo to muṱowa zwavhuḓi. Lune ndi ro thoma ndi khou pfa muthu a tshi khou mbudza mafhungo ndo no ṱangana na vhaṅwe vhanzhi mara they've never told me this. I'm so impressed. But the reason why ro nyago amba na vhone ndala ya vhathu nga nnḓa nga hafha yo nyago ḓivha Sam Nchauba, it's big. Hence ri khou vhona mishumo yavho yo ḓadza shango ḽoṱhe. Silverton vha hone vho Nchauba. Pretoria. Messina vha hone. Ri a wana Blackisdorp hanefhala. Musodi Sam Nchauba Njelele Funerals i hone. Musodi Dipeni hanefhala Khorosoni vha ri wana. Lloyd Trichardt Sam Nchauba hone na Njelele Funerals. Ka 63 Kruger Street vha ri wana hanefhala Standard. Njelele Biaba Sam Nchauba na Njelele Funerals vha hone u thusa vhathu. Hanefhala ka strategy cha One Way opposite na KFC vha ri wana. Dendron the head office yela Dendron kani pana tsina police station na clinic vha ri wana hanefhala. Hedzo branch dzoṱhe hayi adzikoloti ndidza Njelele Funeral a ri nga pfuluwi vha ḓo ri wana ri hanefha. This show is proudly brought to you by Njelele Funerals. Kutofuna vhathu Sam Nchauba erwa makhwani bana thaidzo ya mbulungano. Please call Njelele Funerals, numbers on the screen. Vachijeliwa mufu kule na tsini. Njelele Funerals erwa uri badivana nayo zwavhuḓi bana vhushaka ava badeli na peni. Azwane vho Nchauba. Hayi vha khou amba ḽone ndi mahala u to bva Gauteng u vhuya Limpopo ri vhuisa vhafu mahala. Una mvula hune ra vha hone namusi, it's raining. Don't be surprised. The sound in the background, we love it like this. Nere vhathu vha vhathu, hence ro nyago dzula fhethu hune mvula ya khona hone so that we should feel the atmosphere. It's so fresh here. That's right. Thank you very much, Lavero. Lavero is a beautiful place. Simply check them on www.lavero.co.za. Kana vajene ka Facebook, ba check Lavero for weddings, baby showers, you can name the events. They've got a beautiful restaurant. We're going to take our cameras around. We've got aerial photography, a drone in it. You can simply go there and check. There's no way. We are eager and so passionate about promoting black businesses. Because there's not tendency we want to support each other. This is time that our money should center around ourselves. Gone are the days whereby ndorora chitu chisinapanda na mrao. Market ni mundu anese ni busy niko jombana. Zo darabadi karna watu watu. Of course. Yeah. Mwanchauba. Una mtu ananya go join now. Omakuwa utembisa and arango amba tembisa. Oh. Anepala mpo section. Yes. Siga number 211 Sigal Street Tembisa area Wanala. One rap brass with the Wanguza, so there's no way. Yes, Ndoya. I went there the day Rabarko Musina was so impressed. Yeah. And hence about Vachirenga Matombo Chipa, Amanda Kabiuna, Matombo Wafare, Ningomborn in a factory. Aniko anarenga kamunga na dana marenga seda. No wonder price za bwezi chifare so. And na design haifani na zi. Yeah. Chipirochi wana why suza semi professional. Naone why chumere ya Nchauba ichifare ende matombo bato ditera aba stock. And bana factory kurunga manda samaname paradise une zwazwino pato complex ngathungo rode bona richi ndi Njelele Funerals. Otofuna bathu Nchauba. Une abana Nchauba una bathu. Rekore ridise restaurant za mai mwapanjele. Yeah man, please. Relebo zwavhuḓi man. Une bana vuyeni vha kona u ḓa vhadzula vonavho vali chogonya thaba vha tshe tshitandana. Nani panjele ka zwilo hone. Una bathu venda ndi huṅwe fhethu ḓo vha vhuḓa tshipiri na musi Nchauba. Ro ri kho chase na masamwe rine. Ya zwashubo zwa thungo. Ri tshi swika huṅwe kha ni tshi strata tshi chobva. Ndaba ndiko amba na mwanga fonda ra na ndiko pira hapa la Njelele Funerals. Hoyu mushumi wa hapa la petu ambodiri. Hey, wala muna wa hapa lo funa bathu ngamana.
vati vachichaisa nama pa azvikonadzera uri asasiye nama yavashumi vapa yapuka. Oh yes, vashumi vaimwe kampani yamwe munna oyo munna wakona uvarengera puka avachechera avatopera vatuwa nayo mudhini. Una vathu vanji vene vonotanzira swilo zwinji nga service yavo ro tsamusodhirine nga tsikemera and which we're gonna show now. Arali uri aba vakufonga thamusini kodorenga xitori cha Simon Chauba hafu ni vathui kha vathechitsa zwine mukegulu vakunyaga amba na mukegulu vaira vajia clip vachikuamba nga tshumelo voloveliwa na musina, but we're gonna play them around. You will see it's amazing. Ndi tshifhinga tsho ri maafrika kha ri khwaṱhise zwanḓa ri tshi shumela vhathu ri songo ita zwithu zwine matshelo ra ḓo dovha futhi ra dzisola fhedzi ri khou livhuwa nga maanḓa sa tshumelo. Vho Chauba vho ḓa na calendar. See podcast yashu Vho Chauba, we are free. Out of fara vhone vhaṋe kana ri fara ri vhavhili. Njelele Funerals 2021 yo ntsha dzi branch dzoṱhe, branch ya Musina Kayla ende songa dzi a fana pulane dza Chauba. Zifana dzigolwe dzaho. Yeah, dzi a fana. Ya fhira vhaḓori yo to vhuya mathina ndi iṅwe. So hei ndi dzanani hafha ndi head office hafha. Ndi khou vhona Musina Kayla vhukati ri na branch Kayla ya Tembisa, Johannesburg Tembisa. Ra dovha ravha na branch ya Silverton Pretoria Kayla. Vha badela tshibugwana tshavho haningei vha lugisa mafhungo thibe vhaṅwe ni Pretoria. And Njelele Funerals is kale ni kwame office kha nomboro dzi re kha screen vha ḓovha vha khou ni fha nomboro dzine na ḓo vha kwama ni kule uri ni badelisana ngori thibo miya vhenu na vho miyashu na vho khotsi yashu zwino vho nonotha. Ndi tshifhinga tsho ri ri dzhie dzibugu ri vhe kha riṋe vhaṋe vhana vha mukala na ngori ri khou tea u make sure ri tshumelo yo vhathuni ri khou livhuwa nga maanḓa sesa vele we have to run with this thing. Joinisana online ne nanga telephone vha join. I like that. Makhado branch Kayla Musodi Kepala ndandotsa last week ya Dendron Kepala vaya basenza ikha calendar kha ṅwedzi wa Phando huna viano nga fhasi a songo to hayariwa ndi dza Njelele Funerals. Huna iṅwe kha Luhuhi kha February ndi ele ndo nga Chinoni yo no vula i tshi dzhena i mbato nanga uri mufa muvisa ngafho kana nga ngeina ya kona u vuliwa. Havha na iṅwe Kayla vhuḓi viano yo tsheiwaho kha number 3 ya March. April na yone ina iṅwe Kayla hafha thu tukuvha na vhona goloi khou repeatani goloi dza hafha havha na dziṅwe dzi family car tshena khedzi nange fasi Vho Chauba athina manzhi fhedzi ndi a pulupela uri muthu o sedzaho hei podcast ane yavha hune yavha hone u khou ḓiphina ngayo and u khou thoma u guda zwithu zwinzhi nga maanḓa sesa. I don't want to keep you long. I know you are a busy man. Vha khou fhaṱa complex zwa zwine ndi khou amba and ri ḓo ḓi amba ngayo tshifhinga tshiḓaho. Nṋe ndo to vha vhidza u to vha livhutshela zwine vhone vha itela vhaṅwe vhathu. Vho Chauba ri khou pfa ri khou livhuwa nga maanḓa ende mudzimu kha vhatonde zwi songo guma nga vhaṅwe vhe vha itela fhedzi kha vha ye phanḓa u swikela vha tshi dzhena fhasi mishumo yavho kha yande and then zwi vha tshimbilele Vho Chauba. Ndi khou livhuwa mudzimu a vha sedze tshifhaṱo tshavho tsho tsha vha kha tshele mbilu a vha ṋee mulalo. Amen. Khou livhuwa nga maanḓa sesa Simon Chauba u to funa vhathu. Simon Chauba Njelele Funerals www.njelefunerals.co.za. nomboro dzo joina ni makhwani vha joinisa online. Call them on the number which are on the screen. Make sure that you follow them. Ba following hune ba hone Silverton ba hone Tembisa ba hone Sinobarana we are about Dendron ngangeni they are there ba kono cater that area yoṱhe ya Botswana. You can call them uska border ya Botswana. They do also cross borders yeah, and they be ntonga ni big nga maanḓa ka international. Yeah, they specialize nga maanḓa kha u to pfubisa vhafu vha tshi ya vo London yaninge Britain. Seriously? Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Botswana they are specialize nga yeso. Vho Chauba ndi kulibwa nga maanḓa athina manzhi. I'm so ngachikuwa chadha no maḓo I'm so flabbergasted. I'm taken. Uko livhuwa rine vha Njelele Funerals ri kha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa sesa. Ndo livhuwa nga maanḓa. I'm signing off. Big up to Lavero, www.lavero.co.za. Check them on Facebook. We love you so much. Utofuna vhathu Simon Chauba. We sign off.